Kipulit kanong ba Shillong ha kasaw trik Risau kilalap yo bom IED ubalathep ha kaplayo ubalabu hakamat ka office trikam jo ke NPP ke badan halat chumia Shillong. Kipulit abak liyo jingtip halor ke jingdon jo ke kapla ka ba shimladan banwan kam. Kumta ka kanhuan jo ke Bomb Detection and Disposal Squad BDDS ha kapor ngumbalai sob ho janmiet. Rengkat ba ke jing shim ke jingada kila plia ke kaplayo bat syam udon ubom IED. Markumta kila khang ke kelenti bat kim shimla sya syu ikipat ba ban ya lengba na ke jaka. Kakenhuan BDDS kalayok ban penlip ne ban diffuse no inu bom ubaladan bon kilo ke jingkia. Kipulit kila register mokot duma persya kakenhuan king atyar hinyau trap National Liberation Council HNLC kabalakam bakalabu inu bom hakamat ka office jong ke NPP. Ya kini yo jingtip ba kidon ka bagus ba dan ba bu tau bom ID ni office pulau office ni. Te si sentip pun tak nilai mi sabar ni awak ni tek. Ting samlap ini tu. Kapor mengakhmi habar giat. Dan habar giat kan. Kayu cat. Te si sentip pun tu nilai pentip iki pulen. Tiki bor kulit kelai wan pan tu. Bom squad itu. Tiki la lem ki kam. Kapor kan beji tilap ni. Tu arsitek lai beji kita. Kulit pak dia nak beji. Aku tu iki not even 5 to 10 minutes kelai pa no. Kei try PE ba wan bu bom ni beri. Try ke dah kan. Kata ke ngidung kebut ke start kalau kata ngintip. Ngintip kayak kata. Ke tangta ya ngomong ni. Kalau senduk kilo ni bom. Ngintip ya kata. Kan itu nak kalian kulit ni ke depan untuk inquiry bagi kan ya. Dong di magi hibawan ba saya tinggi yang itelah evacuate stasiun dia. Saksu yang ibon don tu Ahmad tu aja. Bila tip pagi. dong PE kita kunja yo kunja ba. Ngasu ibi kepla. Masih ibi tang kepla. Dong kita kita I playo itu playo be. Beli yo. Di tang ti pla. long kei ke jing ma try bom ni. Yo ni no mak tak try. Jak tak fi baro. Hang ni ki beri ki balik kawan ki bobon. Ki buat booking ada orang tikong badi kuai stai siliang. Ai dah kenyu inti beri so. Si sentip badon kunta ba apa ki weng ki pulit ini ni. No. Dia kajik tak takam dai. Mong ba ya nu nu. Dari kadi ka surok lek wan jogi ba baro itu. Dekat tak kajik tak kadi baro. Ngangi ipo keriak ru ang tu wiru ko makar di jong HNC. Subaw na ni HNC target NPP try. Ka kaliam kadi kunta na kaliang joki. Ka kaliam kadi na kaliang joki. Kadin kaya bengyo i ka kaliam ko Facebook. Tapi ya share ni kui. Kadin katangin saya wat. Dong kai ke claim ba bom ni. Di bawah ini kan Henry Tia. Bila kok kita klaim ba di maki buan tu